Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Hill State People's Democratic Party HSPDP kala penpau kajing persya ka bajuri kajing ti uranium hagajila bat kala sngungu ikarai jong ka sarkar jila ban maila kajing terwa ti uranium hagajila habagran shikilat pathai kubor ka sngi palei President ke HSPDP uba KP Pangyang udaong baka party kajuya khun ban persya kajing ti uranium nadu badang sedang seng yaka bat kani kamat kadai kabala sngu khya la slamha udaong ru baka tu kani kino yalam ke HSPDP ki bamenshwa ila juya lap persya kajing ti uranium bat ka party kanyai bat yakda ka nongrem hadu mentah uba Pangyang udaong ru bah kapor ba senchar ka sarkar Meghalaya United Alliance MUA2 balailam du mentirang ba barim umukul sangma ke HSPDP ke letbu yaki memorandum ha ubnai nailar aja khanriu ban kerpa ka sarkar ha tu kapor ban pensange yaki jingtmu ti uranium ha kajila ulong baka sarkar kala rai ban wengno ya baro kirai be dei ban uranium bat kala pensange lut ya baro jingtmu ha ka be dei bat kajingti uranium ha west khase hills President ke HSPDP ulong baka party ka pedang yakin kirai hati kapor bat penpau baka sarkar bamentaru hapo kecinglam ukan rat sama kadai banai beteng ban buat ya kaju kecingtmu habakran shikilat patai kubor uba Pangyang ulai kublei bat yero ka sarkar hakba umenti rangba kajila ukan rat sangma ula krenshai baka sarkar kamdan jingtmu ban ailat ban ti uranium hakajila ba kecing persakti uranium ka parti jongi ka parti HSPDP nadu ke po jong mai hoping bat ki wei dalam ke MLA ke sisi kemaru ni dalam persak bat ni don madu ya kecing persak te kecing kan mau jongi ya kan ka isu kolong ba hadu kesem arjar kan real aku tu por dalam don ke MUA2 government po kecing lam jongu Dr. Nikol Sama Tigilan ang ni ki memorandum bagi jubu memorandum baik hak sarkar nakapor sekapor te hang ni tamban kan mau bahaya ki tinggalan ti jongi ki kam hakate ke sarkar jong Dr. Nikol Sama hak arbo sautrik jong Agos wah ka hawat Arjar Kanriu kadon hne ka kin mau haki ni ki magazine no ka government ru ka sai ba ka sarkar Meghalaya kala revoke sendon ya ka land deal bat ka CIL la revoke ba kanam don shu kanu ka activity kadang-kadang syuk kalau ke pre-mining activity nak bentau uranium hang teh ha southwest Khasi Hills la ka pandai han lumesiat na hanong ba jenrin berhakan nu ke jaka bat ka state kala penku no chisendan hangwede bat kini ke issue jong uranium apo ke jela ka jungi ti ni nakaliang jong ka party na untuk ke por ngila mau bakal along kawai di achievement bakal parti kayeng bat kayeng bat kesorkaru bala pedian tingi shui hagini kisni pada kidang don le si kajin sedang ban ya keren biang ya kani ke isu ten rengi penpau ni kay sumu kum ka parti ya kesorkar mang ngadang menin hi minangmut bandai ya kendu chief minister ban ya keren ya kani keju ten menin hi ha ka kabinet kila dap shimi ka rai na kalian kesorkar ba annam dan kajing ya keren hakwi dei bat ka kamti uranium ar bagane ka sarkar dalelei kanum initiate ene kanum ya keren banu habat halor kene ka issue kun ka sarkar musya kala pendu pendam kamar ba kene kala kata ya pada jongka jelas ti nakata kadau nakaliam jungi penpau bak ka sarkar musya kala le kalau ada penduk pendam ya kini ki dapat explore uranium hang ne po jela ka jongi e bakas ni ka sarkar ba mentaru kan penkut pendam kumju kumtu ko bladan swa pakan shu pediang be jaga e bakas sarkar ba ham swa kala le
kata kadai gajing sungu jungi ni kasokar ko malapen syai pala kren lo na chief minister juga state ke chungi te haro kanihi ngan iskan ba kanam don su ko ipat ka jimut ko ipat nagaleng kasokar ko menta utam ngiru don lang hangni pat ka kabinet ka bangir don lang minister chungi te syai kadahi ban ong ba ya kanihi kam don su ko ko bat lara kadang don desi kanono ke jingtu te nagaleng ka party pada kumba kala yang bat kala yang ngot ngin yang ban persya ban ong no uranium mining